kubona rero perezida wa Conakry atumira perezida w'u Rwanda. Burya muri Afurika dura dufite abaperezida babakorera icyo kiraro cyari kwitwa General de Gaulle. Uriya mu perezida wa Guinée Conakry ntabwo Occident yamubonye neza kuvuga ngo yakoze coup d'etat. Rero kubona perezida w'u Rwanda yagiye muri Guinée Conakry, ubundi perezida w'u Rwanda uzi ko akunda kugenda, ariko ni gake n'ubwa mbere agiye mu bihugu bya Afurika gutya. Kuko ni uruzinduko rw'iminsi 5. Ni ubwa mbere, rwo rwa mbere, sibyo? Ubundi agashobora kugenda akajya abonana na perezida Sassou Nguesso akanya gato, ubundi akajya muri Amerika, akajya ahandi. Nta jisho ribi rishobora kumuzaho kubera ko ibyo bihugu uvuze bitareba neza nyine ubutegetsi bwa Conakry. iyo habaye ibiganiro Kibanza nta namwe wacu tebuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi uteko rivuga ngo Captain Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye. Reka twizere ko muri amahoro. Turi kumwe na Dr Rusa Bagirishya. Dr murakomeye. Hashize iminsi perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame agenderera ibihugu bya Guinée Bissau, Benin ndetse na Guinée Conakry. N'uruzinduko badukurikira twakomeje kubararikira ko tuzaganiraho nawe. Ku bw'amahirwe rero urabonetse Dr. Ruzinduko rwa perezida Kagame muri biriya bihugu wararukurikiye. Rusobanuye iki mbere na mbere no kubasuye biriya bihugu hari icyo bivuze? Nta kuntu ntarukurikira uruzinduko kuko birashimishije cyane. Ni gake dukunda kubona ko umuperezida wa Afurika yinteresa ku bindi bihugu bya Afurika. Tumenyereye ko abaperezida bava muri Afurika bajya i Burayi, bajya muri Amerika, biriya bintu ni ibintu bikwiye kuvaho. Abo banyamerika, abo banyaburayi nibo bakwiye kujya bazi iwacu. Ariko bigaragara nabi kubona abaperezida bacu bahura muri Amerika, bahura i Burayi, bahura ni nk'ujya kwa shebuja. Ariko noneho iriya ni intambwe nziza cyane, ni ikinyemeza yuko ni ikiduha icyizere ko panafricanism iri kwiratsinda. Icyashimije cyane muri ibyo bihugu yagiyemo byose, icyashimije kurusha ibindi ni Guinée Conakry, ko gusura igihugu cya Sékou-Touré umupanafricanism wese arumva iyo tuvuze Sékou-Touré yumva icyo aricyo, arumva iyo tuvuze Sankara yumva icyo aricyo, iyo tuvuze Kwame Nkrumah yumva icyo aricyo. Uriya mu perezida wa Guinée Conakry ntabwo Occident yamubonye neza kuvuga ngo yakoze coup d'etat. Coup d'etat militaire. Ikibabaza ibinyoma ntitumenye kuri, wagira ngo barabwira abantu b'ibicucu. Iyo bashatse kugushyiraho ari bashaka kubayoborera, barakuzanira umusirikare bagufasha gukora coup d'etat kandi bakakureka. Sassou Nguesso ntiyazanywe n'Ubufaransa, ubu ntahari. Ariko kubera muri Mali, muri Burkina Faso atari abakozi babo na Conakry ngo bakoze coup d'etat. Uwo muri Chad nta kibazo, kandi nawe ni umusirikare. Rero kubona perezida w'u Rwanda yagiye muri Guinée Conakry ni byiza cyane, ni icyerekana yuko atatinye kuvuga ngo bariya bazungu barabona yagiye kuramutsa umuperezida utagiyeho legalema, utari legitime. Ibyo bita legitime n'amaterime dukwiye gukura mu mitwe yacu. Ngo legitime, legale ni ibintu bahimba kugira ngo babone ukuntu batohotora gusa. Iwabo ntibibaho. Iwabo nta kintu cyitwa illegale, kandi byose byinshi ari illegale. Ushobora kuvuga uti byose byinshi ari illegale ukambwira ngo iki. Ntabwo urugero nk'intambara ya Iraq yari illegale. Intambara nawe ubwabo hagati yabo bananiwe kumvikana ku buryo itagiyeyo, hagiyeho coalition, hagiyeho inshuti za Amerika gusa. Muribuka ko na France yanze, n'Ubudage n'Uburusiya byanze kujyayo, byanze gusinya ku Conseil de sécurité, yanze gusinya ariko bajyayo. Ariko ntibigeze byitwa illegale. Ariko niba perezida wa Conakry akuyeho Alpha Condé ngo ni yakoze coup d'etat umusirikari, ngo kureka agaca amatora.
ku buryo abaperezida benshi bo muri Afurika babaye nk'abigirayo, batinya no gusura. batinya nk'ubu ngubu n'igihe habaga inama ya sommet ya Union Africaine, uzi ko babujije Muammar n'uwa Burkina Faso kujyayo, ahubwo n'uwa Guinea n'uwa Conakry ntabwo yagiyeyo. Wumve rero ibintu by'amakosa tudakwiye gukora. Uri kubona perezida w'u Rwanda yagiye hariya ni sinye nziza cyane, ni ibintu byo kwishimira, ni ibintu byo kwishimira. Twagira imana n'abandi baperezida bagakomeza gutyo, byaba ari byiza. Nta jisho ribi rishobora kumuzaho kubera ko ibyo bihugu uvuze bitareba neza nyine ubutegetsi bwa Conakry. Ubundi ukora ikintu cyiza, ibyo ntabwo ugomba kubyikanga. Iryo jisho ribi ni akazi karyo. Hari umugabo nicyo Afurika tuzira, kumva ngo barambona gute, kumva ko abantu bakugaburira barakubona gute. Ibyo ni revolution nziza cyane. Iryo jisho uraryirengagiza. Ijisho rikubuza umuvandimwe wawe se rimaze iki? Riragukunda wese ubwo uwo muntu ntabagukunda. Nabahaye ingero nyinshi nka Blaise Compaoré ajya kwica Sankara tumwe n'Ubufaransa, ariko bamwirukanye ku kazi, bamukuye ku perezida, yasabye azile politique muri France, baramwangira ajya muri Cote d'Ivoire. Mobutu yabaye wabo cyane, igihe murabizi, ariko bamukoreye kudeta, bamwirukanye muri ya ntambara, banze kumwakira ajya muri Maroc. Muri Maroc yagiye hariya ni muri Chateau, ni ahantu hari inzu Mobutu yapfuye iwe, yari quartier yari inzu ze yubatse, niho yagiye iwe abari bahungira. None se hari umuntu wakunzwe nkawe? Nta muntu bakunda n'umwe bariya abantu. Ntabwo perezida w'u Rwanda yavuga ngo bariya abantu barankunda ariko batanyanga. Bamukunda se si umwirabura, bamukunda mwingi, azi ko batamukunda. Nta mwirabura bakunda bariya abantu. Ntibazakubeshye ngo baradukunda bariya abantu. Muri panafricanisme urebye urugendo rwa Perezida Kagame muri Guinea Conakry ruvuze iki? Oya, Guinea Conakry ubuzumve n'ibiganiro bagiranye, niho honyine n'ahandi bagiranye ibiganiro byiza pe nta kibi, ariko muri Guinea Conakry ibintu bijyanye na panafricanisme. Igishimishije ni panafricanisme nyine. Donc nukuvuga ko imipaka mu minsi mike biriya mujya museka ngo harimo abavuga ngo ibintu muzabivuga ngo ni nk'abavuga igihe azagarukira. Sibyo, panafricanisme iri mu nzira zo gutsinda. Dr. ariko urebye kuwa kabiri Perezida Kagame na Colonel Mamadi Doumbouya basuye abana b'abanyeshuri bo mu turere 33 tw'igihugu, n'abana bari guhugurirwa mu ishuri rya gisirikare aho bategurirwa kuzavamo abayobozi bahazaza kandi bakora impinduka mu gihugu. Bitabira ibirori byo gutaka umugaragaro ikiraro cyitiriwe Perezida Paul Kagame, cyitwa Pont Paul Kagame. Hanyuma ni ikiraro cyatangiye kubakwa mu 2019 ku ngoma ya Perezida Alpha Conde. Kiri mu bikorwa remezo byubatswe mu masezerano yashyizweho umukono mu 2017 hagati ya Guinea n'Ubushinwa. Hanyuma abakuru b'ibihugu byombi banakurikiye isinywa ry'amasezerano mu nzego zitandukanye zirimo n'ikoranabuhanga. Perezida rero Paul Kagame asoza uruzinduko rwe yakirwa ku meza na Colonel Mamadi Doumbouya mbere yo gufata indege agaruka i Kigali. Ibi bikorwa twumvise ibigaragaza panafricanisme n'ibi. Iyo po yari kwitwa General de Gaulle. Icyo kiraro nk'umuhanda icyo kiraro cyari kwitwa General de Gaulle. Uzabona quartier muri Brazzaville, hari quartier nashyikiye muri 2019 yitwa General de Gaulle. Uzajye muri Senegal uzasanga ari General de Gaulle. None se umva niba ifite izina ry'umunyafrika umva atari panafricanisme? Abana ntibazakura bumva ko ari umuzungu ngomba kwitwa gutyo. Ubundi kera nk'ubwo iba yitwa General de Gaulle cyangwa yitwa Macron. Kuko Guinea ndabizi sekuture yabashyizemo panafricanisme ntizabavamo. Ni nka Burkina Faso, ni nka Ghana,
ibyo bihugu nushaka uzata imbere murebe panafricanism nabo bana bariko barabategura muri panafricanism aba bana abo bana bigisha basuye yewe byanshimije cyane cyane uzareba na perezida nagaruka natwe tugomba gushyiramo effort nyinshi muri panafricanism natwe dufite gahunda yo kujya mu rubyiruko panafricanism tuyigisha urubyiruko kandi ntabwo bintangaje kuko n'ishuri nasuye ubwo mperuka umudirekiteri w'ikigo yaravuze ati tugomba aho twigishaga civisme tuzigishe panafricanism urumva biriya perezida yakoze ntabwo ari byo yatekereje iriya joro ajya kugenda ni ibintu bishobora kuba bimaze iminsi nuko tutari tubizi gusa ubu dutangiye kubibona ubundi perezida w'u Rwanda uzi ko akunda kugenda ariko ni gake n'ubwa mbere agiye ni mu bihugu bya Afurika gutya kuko ni uruzinduko rw'iminsi 5 ni ubwa mbere rwo rwa mbere sibyo ubundi agashobora kugenda akajya abona na perezida Sassou Nguesso akanya gato ubundi akajya muri Amerika akajya ahandi iyi ni sinye nziza cyane hari ijambo rero yavugiyeyo nari ndimo ndishaka mu kanya asa nk'uvuga ko buri gihugu gifite ibibazo byacyo ati u Rwanda rufite ibibazo rwihariye Guinea ifite ibibazo byihariye ariko twese dushyize hamwe dushobora gufatanya kuva muri ibyo bibazo. C'est ça le panafricanisme. Fraternité et solidarité. Ariko ubyumve kanijao. Ibibazo byose birasa. Sibyo? Tous les problèmes sont les mêmes. Bitandukanira he? Reaction kubisubiza. Bitandukanira kuri solution watuye. Ubundi ibibazo byose birasa. Bitandukanira mu kubikemura. Twagize ibibazo je nawe bisa. Mu kubikemura turabikemura bitandukanye. Nk'ubu par exemple yewe umuntu yanyiciye nawe yakwiciye. Wowe mu kubikemura nawe uramwica. Yewe mu kubikemura ndamufunga. Biratandukanye rero. Ariko undi ibibazo birasa. Yaravuze ngo nta kibazo tutakemura nta kibazo na kimwe tutakemura dushyize hamwe. Nta kibazo tutakemura dushyize hamwe. Nicyo gituma rero imperialisme idashaka ko dushyira hamwe. Ntugire ngo ni ikintu kuko bo imperialisme bishaka bari ikemura ibibazo byacu. Baranabikwereka. Baranabiguteguza. Baranabikubwica. Ukumva ko ibibazo byawe byose bazabikemura. Ariko umenye ko nta kibazo imperialisme izakemurira Afrika n'umunsi n'umwe. Iyo mbivuga gutyo mujye muri imyaka tumaze mu mbwira ibyo bakemuye ibyo ari byo. Imyaka tumaranye. Hari igihe muvuga ngo nanga urusida. Imyaka tumaranye na urusida. Ni iki yakemuye? Ibibazo itakemuye izabikemura ejo. Ni nk'ibintu nkunda kubabwira kera mbabwira ati harimo ibintu atakimaze atakibitumariye. Dukwiye kwirukana bikava no mu gihugu. Nkunda kubabwira za pinu design abakoramo ndabizi bararakara. Zitumariye. Amaweneje atumariye. Bitumariye. Pinu dimaze imyaka 50 hano. UNICEF imaze 71. Byatumariye. None ko bikihari. Ko bigihari. Mubibitse mwiki. Nyine kuba bitagenda ahubwo bivuze iki niba ntacyo bimaze. Ubwo mwabiretse bo bababeshya ko bikimaze namwe mukabyemera. None se Dr. niba umukuru w'igihugu yatangiye gukora urugendo nkuru akaba agaragaza ko nawe ukagaragaza ko muri panafricanism bitanga icyizere none kuki ibyo bintu biguma ha wa mugani nkuko oya ko yatangiye buriya ubu none bazabyumva ashobora kugaruka akabyumva tukabasezerera ntacyo bamaze cyane se bagire bagumaho ariko ntacyo bamaze nicyo bamaze ni iki niba ntacyo bamaze kuki bahagumaho oya ntacyo bamaze ni bagende d'une façon diplomatique nibabwira ati mwarakoze turabashimiye nimugende kubera byari bukwiye kubatera isoni ariko kuriya ni nko kutwereka ni nko kuvuga ati bari nta bwenge bagira ati imyaka tumaze iwabo baracyadufata neza
bafite inshingano zanditse neza. PNUD ni pour le développement, sibyo? UNICEF ni kuri buri mwana. Pour le développement tumaze imyaka 75 iyo development izaza ryari, ahubwo dusubira inyuma kuko ntuburi cyo ukora iyo utidevelopera uri commande haje iyo ata development urarukira. Donc turarukira kuko ubuzima twari dufite mu myaka ya 60 iyo dufite ubu ngubu, sibyo? Uko imyaka igenda niko ubuzima bugenda bwidegrada davantage, niko inzara iza, niko ibiribwa biba bike, bakakubesha ngo kubera mwabaye benshi ngo nihindagurika ry'ikirere, ngo nihindagurika ry'ikirere. Ubu abaperezida nibagira ubwenge, abaperezida bacu nk'uko batangiye ibi byose, kuko ntushobora gusanga PNUD muri Chine, sibyo? Ntushobora gusanga UNICEF muri Chine. Iyo UNICEF yitwa ngo ishinzwe abana n'imodoka z'abanditseho ngo gera kuri buri mwana. Turacyafite abana bafite imirire mibi, ntabwo twananirwa kwigaburira abana bacu UNICEF idahari. Twese twarakuze. Ubu se bimaze iki biriya bintu ko kubeshya abantu gusa? Dr. Perezida Kagame yagiye muri Guinée Conakry mu gihe mu bihumbi 2022 mu kwezi kwa 10 yari yakiriye mu biro bye Minisitiri w'ikoranabuhanga wa Guinée Conakry Ousmane Diallo wari wamushyikirije ubutumwa bwa Perezida Colonel Mamadi Doumbouya. Ubwo bivuze ko umubano wari waranatangiye kuva kera nubwo yari atarajyayo. Yego. En fait ibintu hari ikintu mutaramenya abantu benshi batazi, Afrique de l'Ouest iravance muri panafricanisme kudusumbya. Sinzi ko ibyo mubibona. Hari ukuntu Afrika igira ibibazo biva ku mazone. Afrique de Grand Lac ifite ibibazo cyane, hanyuma na Afrique du Nord. Ariko Afrique de l'Ouest kuva kera yagize ibibazo gusumba twese, ariko abazungu barayitinya kubera iyo igihugu cyagize ibibazo cyane kigira ubwenge gusumba ibindi. Abazungu bakigera muri Afrika bo bageze uretse Egypt, bageze Tombouctou, bahasanze ibintu batarabona iwabo, bahasanze bibliothèque batarabona iwabo, bahasanga charte de droit de l'homme iwabo itarahagera kuva kuri Sundiata Keita muri 1236. Ikintu bakoze bafashe bya bitabo byose barabitwika, hanyuma muri 1955 bafata ya charte de droit de l'homme barayihindura ipibirwa na France, kuko France niyo yafashe Mali. Ubu isi yose izi yuko France ari pays de droit de l'homme, kandi pays de droit de l'homme ari Mali, kuko iriya charte de Mendeng mwese ngira ngo mwarayisomye murabizi, n'ubu utarayisoma uzarebe muri impérialisme sur le dos de l'Afrique, kiriya gitabo ndasaba bwa mbere irimo. Charte de Mendeng ni droit de l'homme universel, iyo ntabwo ari nk'iy'Iburayi. Iburayi ni droit de l'homme blanc. Yego. Noneho ntabwo abamariye ntibibagirwa histoire, byose ibyo barabizi. Niho ubona n'uyu munsi bari bo bahangayikishije abazungu. Noneho abazungu kubera babonaga iyo paper ukuntu imeze, ikintu bakoze bashyizeho imbaraga cyane no kuvuga iki kwashyira abasirikari benshi ku buryo iyo bavuga 5 Sahel ni bihugu hari amatupe y'abasirikari utabara, hari Takuba, hari aba le métier de la paix, hari abo muri Sahel benshi wagira ngo hari intambara. Bariya rero kubona rero Perezida Conakry atumira Perezida w'u Rwanda, barashaka ko Afrika yose igira même sensibilité, yumva cyo kimwe, kuko Afrika ntabwo bavuga ngo uraribera Afrika uribeye igice kimwe. Bashaka ko Afrika yose igira imyumvire imwe, nta kundi kuntu twakwiribera. Afrika igomba gushyira hamwe ikaba imwe, Afrika igomba kuba imwe. C'est l'Afrique ni la mort.
Dr hari ikintu cyihariye uzi ku mubano w'ubutegetsi bw'u Rwanda n'ubwa Guinea? ntabwo kubera burya ibihugu geographically bitandukanye cyane bitakolonijwe n'abantu bamwe bidategekwa jodi ndavuga imperialisme. Guinea yanze colonisation kuva kera, ngira ngo murabizi igihe cya De Gaulle. Urazi ko biriya bihugu byose bya Afrique de l'Ouest ari français bakoresha. De Gaulle muri igihe cya les années 60 hamwe babeshyaga Africa independence, De Gaulle arahangayitse kuko aravuga ati nitutakaza Afrika ntabwo tuzabaho. Bazana ikintu bise akagira burya muri Afrika dura dufite abaperezida babakorera, akagira umuntu yitwaga Bufeti Bwagi na Senghor, basensibiliza abandi, bagira ikintu bise comment dirais-je, Société France-Afrique. Muri France-Afrique ntabwo ari ijambo ryaprononcejwe n'Umufaransa. France-Afrique ni ijambo ryaprononcejwe bwa mbere na Bufeti Bwagi. Noneho De Gaulle ageze muri Guinea sekuturaranga, yanga no kujya muri France-FA, aryanze biramurakaza. De Gaulle asoma sekutura asoma discours yo kumuseka rwose, haba scandale, abagineye bose batamushaka ku buryo De Gaulle aparitse imodoka ariko aravuga, umugore w'umugeneyekazi yaruriye ku modoka ya De Gaulle ayigiraho pipi, ayihagarika. hanyuma birukana Abafaransa. Uzi icyo bakoze Abafaransa? Hari amasitoke y'ibiryo, arabwira ati tureka aya masitoke y'ibiryo turabarekeye, twebwe ntabwo turi abantu babi, barayabarekera, basiga bashyizemo uburozi. Abagineye bariye ibyo biryo barapfa bose. Hanyuma si cyo gusa, sekuture kuganze France-FA bakoze ifaranga ryabo. Abafaransa baragenda bakora ifaranga rya fake nk'iryo nyine, baraza baruzuza muri Guinea mu banki, baruzuza ifaranga rita agaciro bimera nka biriya bya Zimbabwe, kugira ngo abagineye bagumuke bakureho sekuture. Abagineye ntibabikora, ntibarekeraho, bakreya ama opposition menshi, bakayafinansa, bagiye gukuraho sekuture. Noneho sekuture abafashe yabafunga, sekuture yitwa dictateur, kandi n'ibihugu byinshi byo muri Afrika sekuture mwita dictateur. Ivyo niko bese bamwishe. Nanjye namenye ubwenge nzi ko sekuture ari dictateur, kwa kundi batwononye mu mitwe. Rero kubona amarwasiyo bari bafitanye n'u Rwanda ntabwo bavuga ngo yari menshi, kubera geographiquement twaratandukanye cyane na ideologiquement twadutandukanye, kubera bo bari abapanafricains depuis longtemps, kandi twebwe tugisaba. Simvuga actuellement, ndavuga kuva kera twari tugifite abantu batuyobora, twari dufite Ababiligi gutyo buri gihe twagatuye munsi y'intoki z'umuntu. Icyo gihe byari bigoye kugira ngo twumvikane na Guinea, kuko Guinea yo ntabwo yigeze igira gutyo. Ubu rero bisa neza cyane, n'est jamais trop tard pour bien faire. Ni ibintu navuga ko Afrika wese yakwishimira. Ese Dr uyu mugabo Colonel Doumbouya wahoze ari mu ngabo z'Ubufaransa, akaba yaramaze imyaka myinshi yizerwa na Alpha Condé, akaba ari n'umuntu washakanye n'umugore w'Umufaransa-kazi. Iyo panafricanisme ye ntiyakemangwa. Ntabwo yigeze aba mu ngabo z'Abafaransa, yari umuregioneri ufite gutandukanye. Umuregioneri w'icyo gihugu? W'Ubufaransa. Umuregioneri si ingabo, ni umumercenaire, ni amafaranga yakoreraga, ni umucanshuro. Ce n'est pas dit kugomba gukunda icyo gihugu. Ce n'est pas dit kugomba kumva ko icyo gihugu kiri ideal. Wagiyemo urashaka amafaranga. Hanyuma gushakana l'amour n'a pas de frontière. Nk'uyu munsi sinzi ukurikire muri wumve umunyamerikakazi w'umusirikari niwe uriko
aravuga nabi Amerika, aravuga neza Uburusiya muri Bakhmut. Ibyo gushaka ntukabigiyeho cyane ntacyo bivuze. Kandi uwo mwashakanye aba nkawe, uriya mugore nawe ari Umufaransa, ari kuri kote y'umugabo we, ntabwo akunda Abafaransa, arakunda igihugu cye. Igihugu cye ni icy'umugabo we, ntabwo ari Ubufaransa. ariko twagiye tubona abagore bagira uruhare mu gutuma ubutegetsi butamera neza. Nko muri Sudani, uriya Machar yari afite umugore w'umwongerezakazi. Biri tout à fait normal ko bacamo Sudani bashakaga bayifate, ari n'umugabo we, urumva bashaka Sudani nyine bayihe abazungu. Aho urumva bose bari kumwe n'umugore, umugore n'umugabo ari umwe, bari umuntu umwe. Ubuse twakwizera dute ko Umufaransakazi we atari umwe na Dumbuya mu kuyijyana Guinée ku ruhande rw'Ubufaransa? Ntabwo bigeze bagira iyo tentative. Sinzi kubyibuka birukanye no mu Faransa igihe Sarkozy yajyagayo, ari Umufaransa uzi gushaka gufatira, bashakaga bafatira, kuko muri Guinée ikintu kibaraje ishinganira bauxite, bashaka gufatira bauxite, baramwirukanye. Guinée Bissau se? Guinée Bissau si na gahugu gato cyane gafite peteroli gatungishije. Aba Guinée Bissau nabo n'aba panafricaniste kubera Amerika Cabral. Uretse kuriya hari ukuntu Ubufaransa ubundi yakorejwe na Portugal. Ubufaransa buza kurusha imbaraga Portugal burayifata. Ikigutangaza bakoresha France. Pourtant c'est sous des Portugais. Kubera ya petroli. Guinée Bissau ifite ikibazo, uriya mu president sinzi ko azatindaho, bashobora kuzamukuraho. Iriya petroli ya Total ya Ubufaransa ari afite ubutunzi burenze igihugu, n'umwana we, umuhungu we, bafite ukuntu badeturuna amafaranga muri Bissau. Yego, ariko n'abantu bariya ntibazaramba, wenda bizazaho revolution vuba. Kuko aba Guinée Bissau n'aba panafricaniste kubera Amerika Cabral. Ntibizagutangaza bamukoreye kudeturiye. Hanyuma muri Benin naho ni hamwe mu yagiye. Benin yo uretse kuba ririshe ku ipamba ngira ngo ku ipamba niyo ya mbere muri Afrika. Uyu Patrice Talon ariko nabwo kubi ya mbere simbihamya neza, kuko undi Burkina Faso no yari ya mbere. Sinzi ikintu cyaciyemo, Sankara aje yanze ku ipamba rijya muri France, sinzi baramwambeta, baramuje na gatoya bisubira hasi, ariko ntibyasubiye hasi cyane. Ya kabiri no Burkina Faso. Uriya perezida wa Benin sinzi, nzi ko Benin benshi bari contre. Yumve na Kémy Séba kenshi yavuga urumva ko bari contre. Naho muri Benin uriya perezida aracyari ku Bufaransa cyane, kuko na Kémy Séba yigeze kujya baramufunga kubera mu panafricaniste nta kindi. Ariko la jeunesse beninoise ndabizi yuko nayo ari uko. Ya Dr. twanyuraga gato muri uru ruzinduko rwa Perezida w'u Rwanda aherutse kugira mu bihugu by'uburengerazuba bwa Afurika. Ni urugendo abantu bari bavuze bati muzarutuganirireho. Ngira ngo niba nta kindi wakongeraho twasoza. No, je félicite le président rwandais, yakoze neza cyane, ahubwo kuba exemple ku bandi ba president, tukareba ko twabohora Afrika. Murakoze cyane Dr. Merci. iyo habaye ibiganiro Kibanza nta namwe wacu twibuka ntawe ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu. ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare